Kemaulai tahun dorbar ha ka arpulai terik kelalengkot arjar arpusan kelepentep syekipat ba bahakini ki kendiat sengi kelakot iki kertong MDC ban pensngau ha ka BD bekajingelap election na kebenta kini ke election banwan. Ha kajingnya keren kinoilam kemaulai tahun dorbar bat ki henriungut ki kertong MDC jong kemaulai kilai menjur lang ban penlong da ke common platform. Kenang bagi samla puli kinum thut ha kajing penkreat jong ki eksamin bapher. Haba keren cikila pathai kubor, u Presiden jong kemaulai tahun dorbar uba Herlambok war, bat u Sekretari u Dr. Marco Mitri, kilepen pau hagi social media, bakadon ke jingkeno baka maulai tahun dorbar, ka khang, Henry na kaliang jongki kilepen syai, baka dorbar hi kamdon bor ban khang ya ke jingelap election jongki kertong hapok ke constituency. Henry ya karai la shimlang da ke jingekren yes ngau jingmut. Syusyuk kila benrap balada kita ki bom sengawi ha pe karai jong kemaulai tahun dorbar ai kin le kumbaki kwa bat kim don AA ban ong yeki. Kila thu ru ban akaliang jongki kidang penkre ban ai de jing tho syaki bor badai pet halor kene ka jing menjur jongki kertong bat ru syaki kertong. Henry minta kidang ap ye ka jing pentip na kisnong ye ka tarik kenang bekin la ban penbet berhenti ya ka. Kap juga mulai, ketika isu BD baka senong apa mulai ke election MDC juga mulai. Ni dah kuat ikan, malah dah ya ban sempre ka hok kejiwai kam dai kemo tu ba. Ni dah kuat dan kata-kata bisa kuat ya consultation, bisa kuat ya concern. Ni nang mud bakan ya kumaya jai-jai ko makalong garut rally ya pug MLA ni. Ni dah kami nak ni with babi ang ba ngila su lebor ngila su benbor kata kalau ka bomdai ni su benbor ni su khang kadai be on consultation baka consent ni juki ya kata fi kumong ni pi hagajia lang nyelek kum ka consent mo ngila jing tho isu ila ya don pramangi hi rai lang nga mlak ba jing tho su yo president le yo secretary ali treasurer nama ni long lang decision maker kaju jangan soka ajing tho pak kadai be tapi dai menjur tapi orang ba nya klak no ya kajing tho ya ka kajing menjur kisah ka mon bijak kita ma proceedings tinggal nak note ni dai di don lang apakah meeting nilai assign mo hat member mo hat desa ka ipat simil tak kandidat asalnya kalau ka idon lang tu kini sinang kalau ringkat bagi nama tak jing baha jong ni ka pol kan penuit kan rumah ka puli ti kena nama ka election sutu hi rimun ikan di kiwan riu se na po stand boss kadang kali on gila ya experience gini bunsin ti kita ki but sound kaman mi nang tu rimun la bun candidate manda ijan karo ti alo kini ki perkhat ngre la candidate ki ong bangin so ya hap ni ka idea tingin kan bor manong maliki ban naiwan na le chigisnong le iga kom ko badi jung milin male hi mangangi kas kamor den bor kam don bor hi manong igisnong aina na permission ka shong be ji ka ji ki bati respective from basnong le ki kam snong ta kumbul nampak ni ka kemudian kut of kumni kani ka shisni asung tam lada kita ki candidate ngangek bagade ka kamam no firu ba pin sengap senai kandidat dulu nanti kertong di bala ya kubur lang menin kalau ada kidang ya kubur ni kaju ketian ni pendat no ngindang kontak iki bapidang bat kami ke keren lang menin ai dang bat kata tingin ai kata ni kita kandidat ki badang kwa banya daga diga common platform ne yo makir ki kalaktir no kata ro song ki kemud kai ji tumu jumlah tu nomor kemud ngimla mun ro kasulong betang ta tu kumbulong man demi kredi ai kata makani ji kredi ki gadai bet arpunyo sanai Suai kata te kasong ni parti ki problem meeting ki tapi sudah ni kan mention kata bagi kan menerap lo peta kata jadi apnyo teri hadian kabakiru kila ya priang lang ti suaka apnyo teri te kata te kasong kajing penbek yung political party kila janu nu kasong bat ki respective from masong mga mulai tu baru kam te lakam show pi ya berkhoi kisnong kita kisnong walang yarai ke bahang yarai lang hakaju setri ni kadon ka bor ki lamba snong kim don ban omongin khang kamol tu makan khang na kisnong kam don bor ka snong kadon laka jo sanat laka jo hok lai kumul to no sinjam ka snong kan le do dakino kan urkom kan ya manta pada to ya kata tingin ongkum ni
ki sangut ki pat lesi ki belak pedang kata ti ngin ya dekat ki sangut ban pelong ini common platform kan itu tu bang tu ya kata tingin ong gum in khang gum nggak belak ban khang ketika rally ini senjam nomor haka sensiap apa kejinya lah election kadai bandang kemudian orang mana mereka pitang mereka ailat ya pada common platform kata panen kejini penting di bawah di bawah hang ngidang pun kre kom bangile last time haka melia mari dep untuk diklai hun kandidat elek mangi sport ka election commission ni pan jimbet kan teka permission ni kata ka rai ka bangi ko tingi dong ngidang pun kre kata kan ta commission lagi fashion kita ya to kom ong men ne phima kamut nadu bakan trikam kamadal code of conduct nadu utakasni kintrikam kani kejini kot kejuni rengkat kekan dia kadang lu kata TM hari ini lah akan saya menen bahkan trikam nadu pala trikam kamadal code of conduct kan ada kalau kita nomor ada wan pelong ya nunggu jingalang pai ba kan ban yo jingbet na kasnong kendon ki hap limba jang kasnong di yo jingbet na kasnong yo jingbet lagi bor bahalor kum district administration teh habedi bakani lada dan pat ki bapa jingbet ban pelong baik dah meeting jingalang pai ba baik meeting ke bahaya in irai kum punya ai ne kin lek kisnong henry kum katon dorbar te ngilai sim ya karai bangin pelong command platform bahkan lumthot kan kemudian yang pakai election la don ba mbam tre ya kan ka common platform ko jong bak mek tang dorbar yo kami perhatian kan maka alumni ne yo ba way pun pasang profesional ajin bet way pak na profesional hukum ajin bet yo kami kita ki je ta khu pada orang tak semua ajar kita dua kasih jawaban la kada terlembar ai la dam chai an den mo fi ka mola tung dorbar kamdei ka authority ka bala ban khang ni kanu ka hok ka political parties ni candidates ban kandok dani bikin le ya campaign ni suki hagar kom ka suki tika jing kanu menen ka dai baik in consultation da consent ke jongki ba pi priang na ma bagira apo ka yen ya kani ka idea bang ka mola tung dorbar kum ka le apo ka MLA election ru begin khang ni ban ban khang de ban ong i candidate dalong ka bala begin perle ka road rally te hadian bagi candidate ki donong tu kira pediang ni kata ki hot minum tre ka road rally ni hun ni ka igarai bai bet lang mola tong ba kiri dalong part and parcel jo decision making di menundru kalau gumju hi ni troi gini ka idea papai ka don ka kata ka jing examination ka bawang kham bat balai lada kalong ka bala pitre dan menyayat na common platform way candidate uyen ban kubur bo pediang kata to kabak ningkong kalong bak kani kadai ka acceptance jong ki candidate hi ong ni pediang ya ka idea ka bak mola tong ba ka ai ka ba halor kata ka mola tong ba ka ong to ni frame ya ki kindon begin le ya common platform kabalai nin sapha pada yakini ki kindon ki bagi tho shapi baro ringkat maka permission ngin pan na poki returning officer bagi ki kri no ko mora tondo ba ya ka permission pen pan na benta juki candidate ti kini ki benta ki ni ba hindre lada ki donno di ba ong ba nam karai kemudian kalau karai with consent da ka jinga mon lang ya lagi jinga mon lang ki onye khlat no Yudon bor ayu ko morto no ban khang ko bi kata nama kani ka hop ka jungki bikin long public campaign jadi kile chakman benda ban bakim tre berman chak pop common platform ru kata ka shong ki ki batre ki tre ki bom tre ni le no lagi perkhat om ni kayo long kan unong juno kalong baik nama ta ka bha ka biak imlang ka salang bagali jian khat bagali point ni for election yang mola tu nomor kamdon authority ye yenu ban khang ban tumbor ni ban stop inu na ta ka daw ni sa khot consultation hadian bagi khat ada kumta te kamula tu ba ka sho be ki inline le ni abi de order ni gimdon bor even I order ti jingli ka pi ong bala na gidon me ki candidate ki bam tre kaniru gi bu be ki candidate agi candidate kin rai hadu men ngasni ki mang phone kidon ki bang piang hot ngamlen kidon ki ong bang impat clear ti kitu ki bala piang ki bang pat piang
kira si kim huni ka system ka baka mola tonu baka penbai benong penyelek ko perform ki kwa na gawe ka rukomale ya katangin don bor ma kanigi ka poll election baru kita ka hok political party candidate dan le dari jutu